constructive opposition role in labor. Penangan atong bangke opposition puski pulu. Kongres atong ta opposition seta claim kita. Kongres atong ta lahir kat dua isu ke claim kita. IPSLC तुमके claim clip तीन बता. BJP या सरकार की चौक चेयर पिछा वाला पोस्ट एक फिर है ना तुमके आलम तुम yang itu पोस्ट रो jai kata ta angtong inti kata apa lo wak langsung post red kena setelah langsung BJP ya सरकार itu pada tapi pada piçha kali ini itu फिर masih malah opposition for opposition sector ini itu apa ke constructive opposition role mana kacuru tu dulu ajun dia so ador tapi pada ajun dia ini kita kacuru masih komatnya song tu yang si ini tu kita song apa maplan tu yang tu ciru itu tu lah ciru dia kan ini tu yang maplan yang tu ciru dia so andeng apa ajun dia rat anta ketan pacini mapen nang letung suhi sila sopan nang letung pacini itu ada penang atau kipu kaci soal ya jaya kata itu dia dapat otonomus state ke han election hai dia detik ke memorandum kitip nele tum ke election hai no ci song bomji memorandum da pi bomji lapen ale dan nele tum ke chitte no Mahatma Gandhi da election through pinsi India akan sadhin ki bantu. Samson Singh kita election hai happy se na Karbi Anglong district ki bantu. Masih non ni lekin ta election hai happy se hai kado ya kan patu. Langsung message si ni lekin kado ya Karbi Anglong dan di masa wara apa ini press conference through kita pacin yang lebih kan. Lapen ASDC MP candidate bahkan untuk tindak sekacita. Jadi tum turun lagi, lapan ini tum ready dulu lah. Election Commission atau election adat ka declare kan ini tum welcome. Lagi si rat akan isi ada democratic rights itu. Asal ini tum welcome. Lapan ACC kan ke election itu orang yang pakai cisik pamelo. Lapan pinam bayi cap racitin. Langsung mau press conference dulu. Yang itu kado we press reporter lah menjir tu mereka. Baik kiat ke dak bang te consider tu mereka tuning ri. Nah, check ni. Acha non nalik pulau kenap mungkin makan nalik curo langsung gitu non kenap kena kum ini pandak. Ini dia pandak aku komat. Lapen election curo lo tu deh. Kihai klaim ka pi alam lo sampai 1% tu boloi. Nelitum candidate amene mangai pinap se declare ko amene dengan udang mangai pinap se yere nelitum ke English salam men ko bangke we will give them a run for their money nah ate IPSLC atunta kongres tunta opposition role ke trade tidak nomati halang sa role ke nelitum si mangai play role tapi ko bat pasi nelitum chudang BJP panel itu mesti sedang po. Angke PCLC itu mesti pilih dun pak, belum bayar dunia tu. Kami bang, angke BJP sih dun berat PCLC itu. Pasal pilih tena buja sih dukung apa ya? Nili lasak kiri tu. Betul mana? Lalu ruling atau mungkin pilih tena understanding tu. Kami bang tu, lalu BJP itu ni. Asal apa bukan lain, loh. PCLC itu. Lapan kongres tu mana letem muda, bukan lo mati. Lapan opposition orang play dek. Lapan ke kongres tu mana gefil. Joyram England sir tu macam candidate mana. Joyram England ke once upon a time, he was also BJP MLA. Kali mana? BJP MLA mati once upon a time. Lapan alang li Hutsi, Lumbayong orang ke alang li CM eklam Hutsi, Marat Longri Wildlife Sanctuary and notification di Pilo. Te konat peno nam Joyram England haji pe. Konat peno. Lalu ni litung lo, dak.
nang lipulo ko ana vote percentage lo lahir nilitum we are in the race fighting a level of nilitum lalu nang ben adon ke bang ji aso MP kang wai long nang itu ma party pen ke hai dun ji funding ci the don sa neng cicel tapi ini nilitum central committee meeting lo pini NCS pen tadi penang atau matalo SCC ke NCS dong tahu ini NCS pen kan तो मेरे तुम कैसे उसी तो बना है मेरे तुम को मत कैमरा पे नहीं पे कैमरा करना रीजनल हियां तुम कांग्रेस वालों से दाम मती नॉन कांग्रेस अदुम एपीएसएलसी तुम के दाम आले नॉन चित लोग इंडिया ब्लॉक अलायंस टिकट दिया का था लोग ले नीले तुम मेरे कैमरा पे ना सुनते नीले तुम छोटे रे तचक नीले तुम छोटी पड़ा मत मत एपीएसएलसी का नीले तुम सपोर्ट उन्होंने जाए का था रे हाई लाता ना लिखे कोई माने किरेमा वान से अलग निके चुते किरेमा पॉलिटिक्स ही जाए कथा एपीएसएल से पॉलिटिक्स अथु रीजनल हिया ना क्लेमिंग तुमते नेशनल पार्टी कांग्रेस पे से क्लेम करते तो यार यार चीज लोग